gajang uduran dan jari sikotahon. Asa sahat asa pasu-pasu munay marhiti siya dewata. Siya na pinatu bangunan raja ng ulah. Didok rohanami. Adorong sobrang pahami. Taparade tiyak kaparade ibarade ka pamulon namin non ay tiyo na hupat pahami. Didok rohanami. Jolo pasahat tanguma. Taringo tiyak ka sila si roha. Doha pasu-pasu muna. Ima tuang ginami o taksong lima dihamong ulah nami. Raja Isidorus. Doho ditulang nami si Majuta. Rumah horko ilang kali. Rumah horko. Taksong lima pagirun nami nang ditulang mangihut nami. Taplang. Tulang mangihut tapuna. Tulang mangihut nami sa presiden itu. Manurung. Mangihut ma. Raja Imarga Siturus doho ditulang nami. Tulang mangihut nami manurung. Taksong lima pagirun nami parjulo sehari. Kami majalah horas. Mereka menggurut. Pakas matu berarti kion nih. Jadi soalnya kita nasa ulah-ulah ke Sumaru Hatta. Masa ulah-ulah ke satu Gijang. Nah, satu Sumaru Hatta. Jadi orang anaknya soalnya kita tidak mengguru. Kira beda. Nah, itu pas kami itu nggak soal itu pemurun nami. Tapi itu pas kami atas seorang nami. Nah, itu kira nami di sonuai. Terus itu buat orang pemurun nami. Nah, itu Sumaru Hatta di masa ulah-ulah. Soalnya udah nami manurung. Wala na dami. Masih may pasatun. Kita nung adek itu memurut tadi. Sima nung pasatun. Apasas na roita.